o le wo kango mai le laptop la fa nga fa le tatou live le te mile nei o nga ua ngale le al masingi ngia so a ko a maka ko ka ko prokalami ya ai fa le kongu mai lo so o le la ua mo fai tu fa per tatou prokalami ne fiafi a tonu le a le a fai nei lo fina ngalo ai talo mai mo a talo mai mo tatou prokalami si adjust ku la ua fo la computer la laptop le mele wa lu ka ko gaming ai o no le sa fo ino le mea tam fai lava fo fai tatou prokalami ina ia mafai ona mo se malama anga fo ile le tatou mta upo mi se lava ne fiafi o se fiafi e se lona taua ia o note fo ila ia o le kongo le machine ai o le alongo winga le la ka ko flow with the spirit gaming ia ka ko prokalami Amen. Just bear with me. I help to talo e mata tatou prokalami tatou Bible study. Le tuol matou te mavi ia la wo feel nei tu la. Fa afetai lo o lo fam lo wanga le lei. Fa afetai lo wanga le lei tama. Tai mai lo matou soifua mo lo matou wo le nei e fiafi. Sa uni tama e fa atinoina le matou prokalami tama. Ia vi ia la wo fio me tupu le matou wola mo le matou soifua tama o so fai fo i le li o le lalangi ia tama fai la vai tau fia le matou wa o nga nei e fiaf tama le hei matou te fa moe matou fa tutua ia te oe a walo i hele upuro o i fia feta lai mai le nei e fiafi tano foi ma fa ai loa i lau whanau lou fina ngalo tama nei e fiafi loa nganga pa ia feta lai o le nei fiafi su e mai o ya wa o mai o ya wa e mai o ta ma le nei fiafi feta lai o a o fa fonga la fa na uta ma ile ye mafai ona fa fo ile vi inga ya te o lo mato o tu e me mato te faia fo ile vi inga ile swafo o Yesu ke riso lo mato o le imo lo mato fa ola amen ma amen e ke lo le me mali e ki apolo ai pe ya le kom fa ki apolo fa hika u la fia fil ngai ka kom e fungale e kom fa se me fa hika ya u fungale ngai ya u ngi le fa ngol ka ko pai postari ngai fia fi ya o too late ki apolo nga me wa o ke kango kunga o le van ka pela u pe panga ele o koe mo lau pe panga le uamo kaika uamo kaika wa leva nga kapea ke opo fia ka usanga ka nunca pe nga lau pe pa so vi ia ila le ali la fia fila nei amen guys just pray for me please talo mai mo ne fia fi asi ke de hoya ra pasite de mo kumata amen Ola fia file nei. Le lau tala noa ai le tala le lei. Ma faa malo lo mai. Amen. Preach the gospel and heal the sick. O le pattern lea. O le ala tato woe. Le la wale faali atu nisi o fiong pa ia le atua. Moto va ai. Ile ato anga o le fina ngalo po le tala le lei. Ono le tasile nei o va inga ile o toi va ai e to tonu le ekalesia. Amen. And I know the devil is like, le ka mawhai ki apolo awa ngei mawhai una whai loa i ta upula le fiafi nei para. Hey guys, le la tato wo yai. Amen. Hallelujah. Thank you Lord. Tai le tua. Ile amatanga ole ekalesia. Tutonu tusia ngaduenga. Ole tusia ngaduenga. Ngā duenga mua taulo na whai unga. O le a matanga le ngā o le ekalesia po o le a matanga le nā o le ekalesia mo ia le mea ta o le ekalesia na whaatua Yesu. Amen. A tonu o le fiafile nei. O le a iei nisi o le a le fia. O le a iei fo isi o le a fia. O le a iei fo isi si pa o le a fiafile nei. Te mana o ia te oi le te mai mua mai. O mata umai le la utanga whenwhate ta inga. O la iei le mata o to ekalesia. A whai o oe e te katoliko. O la o ke mingi like kango whai le maka whakakoliko me maka me tato prokalami. A whai o oe te mamona. O la fo iei le mata mamonga lai te whai le te mil nei. Ia pole a lava lo tatonunga pe te aso fitu. O la fo i te tango tui le mata aso fitu. O le lava te tonunga na te o le whakasaka iki. Ngā whake kango kui le maka. O le tele lau taimi. A tātou whai tau ala tusipa ia. O tātou whai tau ala tusipa ia i le mata le tātou ekalesia.
tātou te whaitau wā mau, wā uma mau e agree i le tātou wā o onga le tātou ekalesia, o mau le ngai ese le kako fia iai. A o anisi mau ta le agree le tātou wā o onga kako le au mai ala ia. Amen. A tonu fo ele o le mata fa le ekalesia nai te matai, a nai te matai lea, le mata fa le anga nu. Pe o mea fo le au mai le fiong pa ia le tua ile tutusa maleanga nu, we e kango, wa fisu iai, o le taimi la le nei, o le te lei o le afianga le tutonu le ekalesia, i le taimi le nei, e mafua o mamai, ona o le taimi nei ilo na suinga mai le amatanga. Amen. Pe no fai atu, o le tele o taimi nei a tātou kirisiano, wa tātou whaonga ina mata, wa yei le tātou mapulotu. Au te whai atu ia te oi, ele yesu ingor kou roku runga langi. E ke laku ele wha pe ke laku le langi, o le ku kakuriko lea, o le ku e whakasa lea, me ko kisi le i, a o le papakiso le i, ia o le pepeleange le i, a o le si ku ia, worship center, e te le maua langi le ingor ko e ka le si lono winga. Awala le mai maua lau taimi, let me tell you something, awala mai maua lau taimi, e pui ai le ingor tō taltonunga. Don't waste your time. Yeah. Aua te tamu whai pui tō taltonunga. E ofo ia te au. Ki rau kam whai pui lau kat kongunga. Langa o ke le sao i le langi. Right? Awala, o le fiafila le nei, le lau tanoai, lau tamu whai eva esele afo. Le mata lea. Langa o le mata le ala i ona le tātou le va ai le wha amalo o longa le atua i totono e ka lesia. Mo tātou le va ai le manna o le atua. Amen. Le ala la tātou o i le fiafila nei. Ai o te le tala noi le vaenga le nā. E aono o tala noa mua, e au mai se whaavai o le ekalesia, po se history o le ekalesia, right? I to tono le tusia ngā ruenga, I really encourage you guys to read le tusia ngā ruenga. O le mātai o Mareko, Luka, Ioane, e pe o ina o le transition, fo ile le mai le whenga inga tuwai, i le whenga inga fau. Ai o le tusia ngā ruenga, ai tango nei whaitau, o ina nai te va ai le pattern lea, o le ngalue o le nganga o le atua i le ekalesia. Le ngalue o le nganga o le atua i tono le ekalesia. Ma e loa i fo ina, o le ekalesia, e le o se building. Te lo le su nako, fo ile le tala no i tono le tusi pa ia. Ina fo ita ua tono le tusia ngā ruenga, na alui, polo le tono le su nako. That's not a church. O le sunako na whao ngā e le whenga inga tuai. Le mele nā e auto wa ai i le whenga inga fau, for mai they break bread. For mai no, ele ima whaino la o le ekalesia, they break bread. I lato whaatastasi for mai they break bread. Ai le ma whaino lato whai e to tono le sunako. Ai se ono wha o le sunako, ele o se ekalesia. O le tali tonunga. But the church na amate i to tono o ainga, to tono o fale o ainga. Amen. So, ole saula o le ekalesia, na o sina tala anga o le ekalesia, le lau tonga wha pu le nea fiafi, ono o i, le mafu ai ona sau eva ai wa tau lenga lue le nganga o le atua i tutonu o ekalesia. One of the reason for mai langa o tātou tū manga. Amen. I tutonu o tusia ngā luenga, na sau lava le potopotonga le ekalesia, sau, tolu se lau, tau sanga talu na mahea ke riso. Ton ai tu lai mai lor tangata no ya Constantine, right? O le tangata na nai no ya Constantine man tu fula tu malanga fa yu taia na fa ya la tu ta tununga i laso to na ya po le aso fitu. I le la e afoi le la va yel ta tununga le fa malo sia fo i la afoi le kale sia so fitu vi ya le tu. Amen. So o ila ile taimi na tu lai me tanta le Constantine o ina sui e lo al tangata le ia aso ta pua ia le iling le aso le Sunday ia pole aso sa o tangata le Constantine o ia ta pua ile la o ina lo la ia ma fa atu mai la le ekalesia katoliko le Catholic Church ele o se ekalesia at the time ile amatanga it was an organization if you know the history of le ekalesia o ina la o le katoliko la le pena o fai atu e oi fai tau le tusia ngā ruenga. Mai lava le sau le tusia ngā ruenga se i o ma le teimur katoliko. The Catholic changed a lot of things. Na sui uma i ile
ia le au mainga o le tūmaleanga I so o ia na au mai e le atua po me whaamalolo mai ma mea umaia na sui umai le taimi o le afo I tutono le tala anga o le ekalesia. Okay, peno fai atu. Au te pui pui ala o ekalesia, I am not standing for any church. Peno fai atu. O le mata le mata. A fai te fia sa o loto, pe te mana o e tupu le upo le atua ia te oe. Don't waste your time to protect lau ekalesia. Ai afo ino le mea. Tilo mai I le mea te iloa o lai oe. Mo lai loa nganga from the Bible. Amen. Don't jump to conclusion. I'm not there yet. O le wha solo tatu a. O I to tonu la tose lau talu mai ia Yesu Keriso mai le olanga nei. E pe o I lana sui a to le ngata o sui le aso ta pua iai. Right? A o sui e fo I le whainga. Wa le o to e papatisoa tangata e wha maulu a ua wha turutulu. O le tele o mea na sui e le ekalesia katoliko pe na sui le teimi lea, teimi o Constantine. Right? Wa matua I ese mai a mai le wha avai o le tuspa ia. Amen. Ia la le fifia nis, hey, wait, I would tell if you feel temine, le fa solo tato o onga. Right? Amen. This will set you free. Peno fai atu. O lo ia ia tato mata tio ata ia mata le temine nei. Amen. O le temine, peno fai atu. O te le au se tal tonunga. Amen. O te mana o lava ina ia maua manuia tangata mai tuspa ia. Amen. O to tonu fo I lao le ekalesia katoliko po a. O le katoliko na amata le system le wasau ya ekalesia le taimina nei. Le system le fai pese. Wa fai le building. O le katoliko nga amakamo mi o buildings. Fale fo I le ko amaka ngi ka ko u ka ko loku wai. O katoliko na to amata ina mai. Ile tasi 5 tasi fitu. Tasi 5 tasi fitu na tau afo ina tu rai matangata no ya Martin Luther. Le na tu rai mal temina. O ia la le na to e tango to reform le tala le lei pena yo to e faia le adjustment no la. O le tala le lei. Ya ilona foi vai taimi. Pela o to tonu rai na o na le na fa vai mai ai fa pea justified by faith. Wa matalona to e au mai le fa atua tuanga. Lea la yele a justified by faith. E le tangata leo Martin Luther, i tasi 5, tasi fitu. Sau e lava tala le peno fai atu tele yo suinga. E ui lava ina toi tu la I mai i le tangata leo Martin Luther, toi reform le ekalesia, peitai. O la lava e whaonga e Martin Luther le, ia nisi o vaenga mai le tatonunga wha katoliko. O la lava carry on mai, o la lava sau waile, le papatiso wha tulutulu. Ma nisi la foi faingo o le system o pese o mea uma lava. O la lava fa onga le system le na fa onga le katoliko. Right? Ina ua sau, ile amatanga o le tasi o le afo o le afe ono se lau. Amatanga lava le afe ono se lau. Ai tu la I mai loa I le lotu papatiso. Right? O le lotu papatiso la, mana tu auto I te tono le katoliko, o la ua fa tulu. Right? O le mea lea na tu lai me lole lotu papatiso na ile revival tele ile foi tau sanga. Na itu tono tala anga pe ai fia malama le history ekalesia. Ile ngau o le ekalesia lo te fa pupuina. Tu sala itu tono tasi iva ono itu tono le amatanga o le afe ono se lau. O ina lola le na toe tu lai me ile Baptist Church. O la to la ia. O la tu toe faia le papatiso foi le submerge. Le alu o mai lalo. La e tusa male. Fue la to le fiongo pa ia le tua. Amen. Pero fai atu, hey guys, o leo te au mai le tala anga, pa o te leo pointinga se thinker. I se ekalesia peno fai atu. Au tato te pui pui tato ekalesia. Ai fai le mea tato sa olo tuai. And I'm also, o leo te au mai le tala anga. If you go look up for yourself, it would be really nice for you to read it. Right? Study lava o ea. So, ina ua saula ia ile vaenga lea. Ua toi revive la le papatisonga lea. I to tonu la le amatanga o le ekalesia lea le papatiso. Na upu ia pena sa waina la le katoliko, ma le Lutheran Church, ia le Baptist. Ia ono, so sola lola ia o le vaenga le oi Holland, le na amata ilo le tasi iva ono iva, tasi ono o iva le lato, whaavai ma whau le lato, futa tonunga. Even though o lau o, but they still la lava ye le system le na amata mai le katoliko.
O la lava le system le na mata mai ai. O la lau fa malosia le baptism le baptiso fo le ma tulanga ia. Ina ia mafai ona toe fai. O le si tula o le tele fo oni si vai nga la lava toe tama fai toe reform. E toe toe fa foi le ekalesia i le tusi anga luenga. A tato o le tusi anga luenga o le ekalesia na le amtanga. Right? So, o le suinga a toana a mata mai le teime Constantine, o ina le suime, o le lai fa solo mai lava. Ina ua sa wai le, le revival le na, tasi fitu tolu valu. Ia ai tu lai me Lord Charles ma John Wesley. Ia o la ua la lena fa avaina le Methodist Church. Ia o la sanctified by faith. O tu sa la o Constantine, o ia o le justified by faith. Ia pe ta wa mi o tonuina i le fa atua. Ai ina o mai Charles ma John Wesley. O la ua le lena revivinga le tonunga lea sanctified by faith. Pe fa mamaina i le fa atua. O se tasi o vaenga i le tonunga ia Martin Luther. So o le la e pe we fa tu i wa mata ona toe tango le atua toe afoi. Toe fa foi ia nisi o vaenga le ekalesia i lona fa vai na sa wai. Right? Tu so mea ina peona fa ia to mea uma ia na reforma i sa suia uma pena ave esea i le teimi na fa vai ina mai le katoliko. Right? Don't get mad. Pena fa ia tu, o le alu le teimi le nei. Ele o toe tutu sala back then and now. Mea nai hao I peona e follow pe whamtala ina le whamtala tuai. Le whaapupunga. So, I tu tonu la le metu tisi. O le la ua toe au mai e lai le o ngā Charles ma John Wesley. Le sanctified by faith. I le tasi fitu tolu valu. Sa wai, tasi iwa tolu se folu, tu lai mai lo le Adventist. Ia le la ia la tou, ia la fo, the hope of Christ, le second coming, ia pe o ina la le, fa malosia I fo la tou, onga, ia ma toe fo I lava. Ia o le la, eva aine le pattern, o le pattern ne tutono le ekalesia. To a tele la nisi, pe o le vaenga leo te whai atu I nei. I le teimi le nei, the church, around the world, lalolangi ato, po le alava lotu, katoliko aso fitu me to tisi, le alava sisi lotu o iai. Even though we ese, au te whai atu ia te oi, e tasi alo lato whaavai mai iai, na whaavai mai iai le katoliko. Le system lai whaonga. Yes, aeva aifo I nei, pe whai mai lava ono fo o katoliko nga amata me o pese, na whai o mo me o buildings, right? O le alava la inta afai o ngai whaingi se building ar kou ekalesia. Yes, Catholic started. Afai fo ngai whaingi pese kon kou ekalesia le, whai le worship a mele nei. Hey, the Catholic started. O la tau fo ina amata. O mea umalava la na, tuso oina. O le system la le na. So, o to tonu fo le system a le Catholic. O la tau le lena amata mai ai le pope, le pope. Sa whai la tau le pope. Ye se pope ina was tu la I matangata leo Martin Luther ele I se pope ngai tangona ia sui sui le system sa wela ia o suinga uma ia pe no fai atu le la vai tau tuli le te leo le suinga mai le faavai o le ekalesia e o mai le teimi nei o le la tato te o mai le teimi nei wa tato le o toe va ai I mea na tato va ai le tusi ngā ruenga. Yes. Tato tele o toe va ai va venga. Tato tele o toe va ai o toe malolo nisi ko kongo. O a foi no mea. To tonu o fale sama, to tonu o a foi mota ta puai. Wole o toe malolo ni tangata. Ona o le mafuanga lea la ualu tala atu. Lona mafuanga. Ona ele o tusia la se lima se tali tonunga le taimi le nei. Because ele ai ma se tali tonunga o atoa. Right? Ele ato foi Kevin here. Pe fo o le fo tonu we are o le system. But hey, let's go into the Bible and see from there. Amen. Ono o te manao. Pe ono fai atu. Ba ese tato mataia. Le lava tato nunga na te ia. Fai o oi wai. Po le halo pui I lau tato nunga. Ele malolo ilo tamamalo tinapo pe malolo ilo mai. No. Pe ki kamo fai pui ko karko. Nga pe kamo fai pui au. E ke le malolo ai. Amen.
Pe tupu ni vavenga ilo olanga. Awala le mai maur tatou taimi. E pui ele me mai e afoi. E alu I fuor tatou malosi. Ai le au ngamo tatou. Amen. Ave ese la tatou mata whaatartonunga. Pole a lava. Ma ese tatou mata whaatartonunga. Amen. Ma ese tatou fiolo I nei. Pe ono whai atu. O le tatou fiolo. Na umukusia kuspaya. Amen. It's simple. O le tele. Te lo le balie. Il lotu baptiso. You know, yeah, te ua tau whapea, okay, against, no, I'm not against. Ina ua sau ia Martin Luther koe reform le kalesia, ele I sau against I le katoliko. No, na sau na ia toi reform. A ele I whapea na sau against. O la ia I mea ele agree inga ia. So e whapea na fo ila, ila utala no atu la FTI file nei, ele whapea utala no atu ke against I talitonunga. No, o lo tano tunga uia, ile mele te vai au tano tuspa ia, le la tato no ai, pa hei even you, se o fesilia tua ia te oi. O fa malo sia la le tala le leia po le hafu ino le me fa malo longa I tutono o tato nunga. O malo lo ini mai, sa va valingi pipili, you know, pupula inka waso. The question is, why? Wasui le atua. Tele la nisi. Ua fau mai lo latou filosofia mo lo latou talitonunga. O leo ua fau mai lunga o le vahenga lea. Tusa ua fau mai lunga le tūlanga fo I lea whaapea ua, you know, whaapea ua leo toenga lue mai lea tua. Mai leo le fina ngalo leo lea tua you know, toe malo lo ni mai le teimi nei. Right? So le la tato o ne toe tatanoa. Pei ona o whai atu, o le tempo. Ia ke role maru fo I le lenga. Ile o ko ye se tempo. O le mea na sau Yesu fa leanga Yesu le na actually for me ele fo no le mea. Wa fa Yesu o e avea ma tempo. O e la o le maru. O le fale fo ile ka kio ka poai. Ele o se maru. Ni o le maru o le atua. O le fale ngol fale ka ko ka mafuka ka ka poai. Ai o oe ele o toe no fola le atua ile fale. O la mo no fo ya te oe. Me na fo mai ta vita po te face fale mo o me le atua. Fo mai e fa fenga e face fale o ke ofi ai. Le se ma faina face fale ofi ile atua langa te le atua. Tango le atua faile tangata. Tango le atua faile tangata no fo ai. Na o le atua me faina no faia. Ele o toe no fola le atua ile fale. O la mo no fo le atua ile tangata. Po le alava ka ka o le fale. Mar ke le o se o ko far sa ma mea umale ngai ele o ko ngofo ile atua se fa ko halu ya le atua nga pe a fai e ke a foi pe a fai e halu o le loko fa ko langi fo la yo le atua po la waru le atua te lo fo le su nako fo ile na lu yesu la ngai tu tono tu se kielu fo mai na lu ese ile atua ma su nako ele ko ya la le ko con su nako no fa ko a ko o le atua con su nako ngo sa vali yesu tu tono ono fo o yesu la ile atua. Na la fato ato o Yesu tono suna. So, o le taimi la le nei, I to tonu la o le tato vai. Ile fiolo le la po o le pe akala ngofo ilo fiolo. Pe o fai ako. Sometimes, awangi oko kako kau mawhai e sui le kusipa ia in line ma le tato fiolo. Amen. Kako kau mawhai e sui le kako fiolo ia o whaatasi ma le tusipa ia. Amen. La fte fila nei, la tato wo I mau tu spaia. La tato tano, la tano ya Yesu. Ona o mea le wa fai le system le na fai ele tangata I le tūlea. Ua whaapeo ona te atu po le tū maleanga le wa I. Ua le work ai le upu le atua po le mea na sau Yesu e fai. Right? Na sau Yesu e whaaleanga inga le tempo, ina ia mawhai ona nofo le atua I tonu ia te oi, au ato e whau e tangata le tempo, ai ave lako whakahaua. O le tele yo mea, I to tonu al tuspa ia, let me tell something, ua sui uma le teimi le nei. Amen. Au e tele fia, au ai, e umai funga I le manolo ilo mai. Right? E ofo ili mato e kalesia. Pele fia tau, hey, ele kake le manolo ai. Peka ko ki feo lai. Le la tato wo, I le pete nena fai ia Yesu. Amen. Tiro so se keimia ke apalai e se ngaruenga. Every time, o le fi olo le tato ni, o le le mea na fai e Yesu, o le foi, le whaatonunga, le commandments a Yesu I tangata.
le au so po o le whanau po le ekalesia. O le ale whaatonunga le atua po o Yesu i le ekalesia. Right? Le ala utango nei a vatu mai eva ai mai a oi. I to tono tu spa ia i le commandments a Yesu na ave le ekalesia. Ma le mea le ua tupu i le teimi nei. Po le a lava nge ekalesia o lefke ngai. Let me tell you something. O la lave la tu te whaongaina le system na a mata mai to tonu na a mata mai katoliko. It's still the system up until now. It's to foi lava vai. It's the same thing. O pese o mea uma lava e sui lava le whainga, but it's still a system. Na a mata uma mai na. So o le te mila nei. Right? E tono le tusia, whapea la, so se te mila vai, e te apalai se ngaruenga, ask me ya o i lau CV, o lau CV la, ia, kama fole po au ngaruenga nga whai, ia po a fo ingi mea fo i e ngiu wanga waa, o mea uma lava na po tala anga o lo wolanga, you know, le ku i lau CV, le la ave i lau ngaruenga. So, o Yesu, pe kau fa pengale le tano o le CV de la kalango la finge o CV a Yesu po le ale tato va ai a Yesu ma me na fai ma fo ma na me na fai o wa o ia mo tu fo tato spa ia fo mai o tato pe o ia tato fa ta ia te ia pe o ai pe o Yesu o le me na fai a Yesu o le me fo na fai e la na fa na mo na so o e muli a Yesu amen. Te o fea tu nisi muli le tato nunga. No, le tato o ia Yesu. Ko ese kakar ko unga i le kurengi. Ko ese mako e kale si piko le i. Ka kia i, ka ko mai tonu i. Tato va ai la, the author and the finisher of our faith. Po o le na ia amataina lo tato fa atuatua. O ia fo ina te fa atau nuina. O ia la lea, e fai ma fa atata inga ao lea fo ina na fa ato nunga. Ya te oe ma. Amen. O le si vila Yesu. O te loai, to tono le, o le tusia mātaio. O le mātaio e wha. Foi upo e lua tolu. E pe o ie e summarize ile. Pe na o ile mau o maile. Le ngā ruenga Yesu, i ma summarize i fo ia, le ngā ruenga Yesu. Le ngā ruenga Yesu foi mai. Ua whaata amino Yesu i kalila ia uma. Ua ia a o i o la tau sunako. Ua ia tā lai fo i le tala le lei. O le malo, ma faa malo lo e ia o mai uma, ma mai ti ngā uma o le nuu. Right? Fa mai le tala tu spa ia, ua faa ta amilo Yesu i kalila ia uma, ua ia o i o la tau sunako, ua ia tala ia tu fo i le tala le lei o le malo, ma faa malo lo e ia o mai uma, ma mai ti ngā uma o le nuu. A fai e te fesili po le ale ngā ruenga Yesu na fai i le lalolangi. A tātou va ai i, fo mai na whea luai nā o ao. He preach, he teach, and also he heal the sick. Fo mai na launga, nā o ao, na wha malolo mai. E iai le wha malolo mai i le ngā ruenga Yesu. O le vahenga lea, e ese le tahua i tutonu o le pattern. Ia po o le tala anga, o le olanga o Yesu. E le ngata na sau e tala, i le tala le lei e whaatatau le malo, ai na sau fo ia. Na sau fo ia o tātou, e whaatatau le malo. Ai le ngata fo i lea, o le whaamalo lo mai, le tātou se whai tau utu ifa mai, ua whaata amilo Yesu i kalila ia oma, ua ia o i o lātou sunako, ua ia tala i atu fo i le tala le lei o le malo, ma wha malo lo e ia o mai uma. O mai uma, fo mai na wha malo lo e ia o mai uma, ma mai ti ngā uma o le no. So, ia e malama, o Yesu le te tātou te au na iai, ina ua iai o le ia laulangi, o ngā luenga ia na ia whaia, le ngata ngā launga le tala le lei, ma o le tala le lei, ai na wha malolo mai, e o wha atasi a mea ia. O mea ia, e le ese, e o wha atasi a mea ia. I le ngā luenga Yesu, i tutonu, ia, e tango lai whai tau, ia po a ngā luenga Yesu na whai,
po le launga Iesu te mo te tonu le Mateo 5, Mateo 6, ma Mateo 7. Saulola ia I vavenga na tano le mata upo e valu, fa solo le mata upo iva. Right? So e te tonu le mata upo iva. Pe no fai atu o le telo taimi. E tātou te whai tau atu spaia, umarona maka upu mua ngei. Wai ngisi fo ilele mo le mea fo ilele, e whai kau ngeni maka upu mua. O kai au, kwa sau whai kau maka upu e lua. Ona ngalo ia te ia. O le mata upu e lua, o lai so o maini maka upu mua. O le tele lau kei, me peka whai kau wha pengal ku spaia fo ilele, ona tau misi rola I o le context mena mana I fu mele akanga fai kau kuspa ia fai kau ko are ke mi fu le ke rola mo le ngoa ina ia mala malama le I fai upo tolu limo le I lo te fia varia tu ala telefon mai ua fata a milo Yesu I ai uma Yesu le to o mta upo iva fo mai ua fata a milo Yesu I ai uma ma fa ma fa ai ua o I o la to sunako ma la I le tala le lei o le malo, wa ia wha malo lo foi I mai uma. Ma ti ngā uma o le nuu. Wa e whai tau tātou whai tau tu I e le ngata ina le futo tu poni mele nā o ao. Malahunga, masa ia, o le foi na ia wha malo lo mai. O le ngaruenga le Yesu na whai. E o whaatasi o le whaamalolonga o le mai. O le vaenga umana o le tala leina sau Yesu e whai ono fo o le ua totongi e ia le o tātou mai. So, I to tonu lao Yesu ma le polisi vio Yesu. Pe a whaapu polisi vio Yesu. He preached the gospel and he healed the sick. O le atoanga le na. O le vaenga po le tele o ngā ruenga na whai Yesu. Va venga ma mea uma na whai Yesu. O le tele o mea na whai Yesu. He preached the gospel and he healed the sick. O le tala le lei e whaatatau I le malo o le atua. E te lo o le tala le ngar gaming e. It's about the kingdom of God. Wewa ai lo langi marka milongo lo langi le nge. E le hi use le lei. Right? E le hi use le lei lo langi o le haifa solo inga. Getting worse and worse. Nana whamatala tuspa ia matala Yesu au tova ai matangi mawha. Whamatala Yesu o le a matanga I o mea tinga. Taimi o tinga. Longo winga la. E le ai, it's not getting better, it's getting worse. Right? A olona tala le leila, wa umana yaile ma lo le atua, there is, la yaile kingdom of God, o le wa umana le kingdom o Yesu. Right? I tu tonu lao le, pero whai atu, si tato wo mua. Ina ua sau Yesu e whaila na ngā ruenga. O te manao ia te oe whailo ia te oe. O Yesu, ina ua alu Yesu I whono ma mea o malawa tala I tala le. O le fina ngalo Yesu e wha malolo matangata. Everybody. To be healed, right? La tato ho tono lu se Mateo ono ile mo tiro tolanga. A tono Mateo e valu. Mateo e valu ono no foi upus fulma le ono foi mai. O ile afiafi, ona la to au mai ile ia te ia o tangata e to atele. Ua ulu tino ina I te moni, ona ia tulia ai leo a nganga I le upulava, ua wha malolo ina foi o ia o ila to uma na mamai. Si, o tangata uma na foi mai na wha malolo uma Yesu. Na wha malolo Yesu na 5%. No, se lau pasene, tangata uma ia na mana o mia wha malolonga, na wha malolo uma Yesu. Right? Tato olm ta upus fuma lua. Tangata lo te vatunga le tala anga o le olanga o Yesu malana misiona ta upus fulu fa usulu lima fa mai a uasi la fia Yesu ona maliu ese ai le o ia I le mea ua muli mai fo o ia ia te ia I le motu o tangata e totele ona faa malolo ina ai le e ia o I lato uma le afu tatu te va ai tu I le Yesu le tatu te tapuai le tapuai au o lona fina ngalu faa malolo tangata se lau pasene, ele iva pasene, 100%. That's his will. O lona fina ngalo le na, te loa fumatala tuspa I o Yesu ele suia. For my God never change. Jesus never change. Amen. Tato ola mata upus fumat fa ola matusi lava mata yo. Su fa foi upus fumat fa foi mai, ua maliu atu Yesu, wana sila fia, wana sila fia le moto tangata e totele. Ona muti vale ai lea o lona alofa ia te I lato. Ua wha malolo fo e ia o lato mai. Si? O le alofa Yesu, fo mai wa. Wha malolo ai o lato mai.
Le Yesu le tātou tapu ai, le kako kapo ia sa lava, e wha malolo mai, o le fisiri, ala me kako le malolo ai, tātou o pe tuturi. Fai upa sfuma lima, ta upa sfuma lima, fai upa tolu se fulu. Fa mantala, ono mai ai le ia te i o le moto o tangata e to tele, ua ia te i la tau o e pipili, o e tau aso, o e ngungu, o e mumutu, a toa manisi e to tele, wala tau tu watu ia te i la tau, i vai o Yesu, ona wha malolo ai lea e ia o i lātou. Wha malolo fo i Yesu. Lātou umai ngā wako e pipili mu a tōm kangaka uma ia lenge. O lana o atu le teimi lea, o tata uma nā lena wha malolo. Amen. Leima se si ngānu se laupa sene fo i wha malolo ngā i. I tono mta upa sfuma riva. Eno o loto vatua ia scriptures ia e tautu ia te oi o tangata umana o ia Yesu na wha malolo uma Yesu. Leima tangata na fo i vale mai. Right? I tono mta upa sfuma riva fo upa lua fo mai ua muni mai fo ia te ia le moto o tangata e to atele o na wha malolo le e ia te i lātou i lea mea. Right? O i fo i tangata na muli tu asia e umana tala i le tala le lei Yesu ma wha malolo mai so se teimi lava e tala i le tala le lei e wha malolo i mamai e le na o le launga ina o le upu ai o so le wha malolo mai. Right? Ina ua tato mai le i le tusia Petelu. Amen. Mua Petelu leu te valia le ata le mo o ina ia lua foi upe lua fa. Foi mai. O lena aveina e ia lava a tātou wanga sala i lona lava tino i lunga i le la au. Ina ia te a outou manga sala. Tātou te nofo ai i le ami o tonu. O na faa lava ua malolo ai i tātou. Fa mai o na faa lava ua malolo ai i tātou. E ei nisi e fai mai o le foi upulea. O lai faa tatau fa mai o le faa malolo nga faa le anganga. For my Kevin, ele ose physical healing. It's a spiritual healing. Oh, really? Okay, si kako pe la le fiong pa ile to let the scripture. Answer le mta upwa. Ta to wol tu sia Isaia ile mele tal no ile mta upuna. Isaia olo mta upu e lima tolu. Foi upu e lima for mai. A ua manua o ia ono ata to so tu la fono. Ua momomo o ia ona tātou wa mioleanga, o lea o ingai file muai tātou sa iona lunga lea. O ona faa lava foi, ua malolo ai i tātou. Amen. O le prophecy lea, ia Yesu fo mai ona faa lava e malolo ai i tātou, tātou ora le tusia matayo, i le apalaina o le faa lava lea. Pe fa felon on apply le foi. Il foi upu lea. Tato ola tu sia mata yo ona foi mai nisi o le afoi. O le wha malo longo spiritual healing. Really? Tato ola tu sia mata yo ona mata upu e valu. O le foi upu la e sfulu ono ma sfulu ma fito. Amen. Foi mai. Ua o ile afiafi ona lato au mai ile ia te ia o tangata e to atele. Ua ulu i tino ina e te moni, ona ia tulia ai lea o anganga i le upu lava, ua wha malolo ina fo e ia o i lātou uma na mamai. Wha malolo ina i lātou o e na mamai, fa mele fau sulfitu. Ona tau nuu ai leo le upu a le perfeto Isaia, ua wha pea mai, o ia lava na aveina tātou vai, mana tau aveina o tātou mai. O lona winga, ele o se spiritual healing, o le physical healing. O le malolonga i le tino. Wha malolonga le tino, anga wha malolonga mai kakanga i luma. Apalai e le foi upuna. Peila na foi mai nisi o le etale noa foi mai o le malolonga o anga sala. Wha liu e ngisi, e mafua mai onga walako o le malolo. Nga ke ala i wale liu koe malakus paia. Amen. Inga ia, pe no fai atu. A wale peisi inga lo wha tua i mo meo experience. Right? Le umo ko fa makala kia ki oi o le kele yo mea e kanga o alu ka kalo ai fiu e ka kalo e le malolo o sauro fa ngoa ai nga mafu nga le malolo. It's not because o le will o le tua but because lack of faith. Amen. Si umata to wo ai tatu afani awani pe no fa tu awani tatu to mo fai e mi milo male tu spa ia o nga o le work le ka ko mea la fai
E mafona le work o kako. Le la kako walk away. Le al faria kol kuspa ia. Le pe no fai atu. Vai mata o tātou tantonunga. Right? Vai mata i o tātou tantonunga, o tātou anga ngu kako experience. O mena tutupu ia te tātou. Awane i avane le feo lo tātou i le tātou wha malolonga. Penga kakalo fo isi a kako e kako le malolo. Awane i avea le feo lo tangata na, ma mea la fai mai o le fina ngalo nao le atua. Amen. Amen. Tātou o le mtaka pos furufitu, manule tātou te i. Mtaka pos furufitu. Matayo. Matthäus 4:2. Let's pick up from verse 16. For mij. No wau mai a te ia yo so let's pick up from verse 14. Wala to o atu i le moto tangata ona sa wai le ia te ia o le tasi tangata o to tuli ia te ia o whaapea mai le ali ia e alofa mai i lo ua tali ua mai maliu ua ti ngā lava a wā ua pa u so o i le afi ua whaapea so o fo i ua whaapea so o fo i le vai no au mai a te ia i au so a ua la tau le mawhaia ona wha malolo i a te ia o lena au mai ele fafine lea lana tama le i le au so ele tangata lea ia fo ino nata li i le afo i le au so ai fa menga kakalo le au so ele i malolo fa mai na au mai a te ia i au so a ua la tau le mawhai ona wha malolo i a te ia. Amen. O tupu ia te oile mena, ua e tatalo ai le malolo. Mo ise mea ua e kakalo ai, ua e kakalo whae o rima ai le malolo le mai. Amen. O le experience la le na, ina ua le malolo le mai, whai mai lo le toa tele. Ina ua lātou tāngofi tui le mata fo i lelo le lātou tali tonunga. O tui le sunglass fo i lele, ona o laua feo lātou, whai mai lo la ia. Mai ia o le fina ngalo le nā o le atua. O na ua mana o miana nai mana o i le atua. O leo tātou whai tau atu i, o le na au mai le au so o ele i malo lor tamatiti. Tātou o lai whai tau, po o le hala tali e Yesu. O na lau le mata le, o le ua tui e le toa tele. O mata o tātou tali tonunga, tātou tū maanga, mea o tātou wheolai, o le tātou experience. Ina ua le malolo, ina ua kakalo e kangaka. Pe sau lava kangaka nga whaku, ingal maliu e kakalo ia ke oia ele malolo. That doesn't mean that's a will of God. Le lava tātou te whai tau tu i, tātou ola le whai upu lea e se furufitu whai mai. O na tali atu wai leo Yesu ua whaape atu. Le tupu langa le wha tua tua. Fo mai Yesu, o le wha tua tua. Ma le wha pio pio. O te iai e ia te outou se iawhia. O te wha pale pale ia te outou se iawhia. Au mai ia o ia i nei ia te au. Ma kua i le fia Yesu. Ingo o aku lau vaenga ia vaku ka mai kiki le afoi. Ai fa mai no ave lau so. Ai awana ingalo ia te outou. So funny. Le la o matato o tato te whai tau ai. I to tonu le mata upu lea. Le mata upu le sfurufitu. I luma atu. O luma atu. Na tango Yesu turi le au so oi oi tatalo. Fo mai la ia wo tatalo wha malolo mai u wha alongo i ke mongi. To o tele la tangata o lena wha he eili mo lau so o malolo. Ai ina ua o ma tangata lea. Wa fiu e wha malolo, e le malolo. Le lo lau o mai au mai a Yesu. Ai e le wha pena au mai e wha pena tu Yesu. Ia, o nga oa o mwhenga wha malolo inga ko inga mai inga. Ia pe wha pena mai Yesu. Ia, e le o le fina ngalo na o le tua. Wa excuses i e le whai to tele. O tato excuse e whai. Pe a le malolo tangata i tato mai. O anu fui wha malolo le skanga ka whanu fiu kalo e le malolo. Ai ele kangaka o kakalo ai. O kakalo e malolo. Sa whari mwheo so whai so tono whale. Ni ele tua. Amen. Praise God. Amen. E tanga to lau. O kakalo e malolo. Ai fona kangaka o kakalo ele malolo. So, ia te haura ia. Ele whapelo wafo. Ua malolo fo mai. O le wio leo le tua. Ai ale malolo fo mai la ia. O le wio fo langa le tua. No. E no na mafu anga ele si tu. Right? For many tala tu spa ia mera ia. Ona tali tu ai leo Yesu fa pe atu tu pulanga le fa tu mar fa pio pio. O te ia e ia te o se ia afia. O te fa pale pale e ia te o se ia afia. Au mai ia te le mas excuse Yesu.
Ele excuse a Yesu, ile mafua angana la ina le malolo tama titi. Avatu lo tama titi, fomela ia. Ua vavao atu Yesu ia te ia, ona alu ai lea I fafo le te moni sa ia te ia. Ona malolo ai lea o le tama talu I lea lava I tuwaso. Lo malolo le tama. Fomela ia. Ona o ane ai lea o le au so o ia Yesu, lea la uo mai, le au so o ia Yesu, fomai, ua na o ilato, ua whapeane. Se hale mea na matou le mawhai ai ona tulia o ia. Famai e se hale mea ngā linga mako le mwhenga kuli le. Pena wha malo lor tamai titi. Ma tuli le temon, e se a, ona foi o le lato te iloa. O le na o mua mua. Wha malo lo o mai si mai. I maka upunga ilu maku. A le ua o mai I, o le malo lo. Le na o mai whai Yesu, wai. E se a o le malo lo ai. Nal tade Yesu. Whai upa sfuma le whai upa lua sfuru. Famai, ona feta lai atu wai lea o Yesu ya te ilato. Ona o lo o tau le whaatua tua. What? A whai o le whaatua tua. A whawhera whaakua kuareng whaamalo isi mai. Amen. Le fola o toi fo I mele no le no fatu le sa tu pe tiau. Hei tangata no o talo ai malo lo. Instant. Malolo ai lunga le keimi le kaloi miracle happen pe fa malolo ai foi ka ngaka ka kaloi ele malolo le keimi nga ka kaloi. So now it's the same question. A ofisini foi nei a Yesu ai se le malolo ka kale malolo ka kale ka ser kala Yesu Kevin le ai so fa tua lack of faith ele fa pela right, it's the same answer. E tasi al tali Yesu o le ai o se whaatua. So, o le condition na o le tangata po le alanga le mai le nei, it's not the matter o whapewa malosi le ki apolo malosi mai. No, o le ai o se whaatua. No faith. O le ai o se whaatua. E maafua ina mamai. E sea, pe no foi atu, wa maatele le tātou I le mata lea. Le mata o tali tonunga. Wa tātou mapu I lotu. Wa tātou mapu I tali tonunga. Wa tātou mapu I tātou tūmahanga. Ai ngalo ia te tātou. Le tusi pa ia. Le fina ngalo leo lea tua. La ila na oonga. Tino le mahalia ia. A e tango nei e ave le tusi pa ia le tamtiti sifuru lua tausanga. E fai tau le tusi a ngaluenga. Ma le kangaka ngalu ea onga kusi pa ia. I'm not against kangaka onga ia onga kusi pa ia. No, I'm also when there. La fo no a onga ia onga kusi pa ia. Te lelo na onga. Lo wingo la utala. Au mai ta miti a sauta suru lima kausanga walau mai lang fai kawa. A sauta miki suru lima kausanga ngalu fai kau kuspa ia. Sau marka ngaka lea a foi fiolo. A efesidi oi lea lava pero kusi lea. A ai kau nge kuka miki suru lima kausanga fai kau kusi lea. Ai sauta ngaka fiolo e sau fai kau kusi lea. E umai funga e makua ese akati. Kelo e kale sia uma. Ai alu ngai au mai ni lako theologian so mai interpret foi upulea. E umai fonga foi mai mafua la ngole o au wala e ka kaunga e uia fa kua. E mafua ngale onga kaunga fa apem. O le kele yo lako au wala. A le simple yo le tani le mai Yesu. Le isa fa tua. Full stop. Fo matala Yesu e mafua na le malolo. Le tamai titilea. Ono le ai o se tau fa tua. Tu fa solo la ife tau Yesu fo mai. A wa e moni o te fai atu ya tautou. A fai tu solo o tau fatu tua male fuo le sinapi. E fai atu o tau I le nei maunga. Alu atu ia o I le la mea. O na alu atu wai lea. E lea I fo I se mea tau te le mawhaia. Fo mai e lea I fo I se mea tau te le mawhaia. O mea uma. E mawhaia le tangata tali tonu. Fo mai le tala le tuspa ia. O mea uma fo mai e mawhaia mea uma I le tali tonu. All things are possible to who believe. E mawhaia, o le fesili, ai se awa le mawhaia le teimine nei. Ono tātou wa, tari tonunga, our religion, o our religious, ia ma tātou tūranga, o tari tonunga, ma o a onga, ma le vai inga la wengei, wa fa e penu, ma le fa quick, wa makua maka ukia, ai le fa kua iai. Amen. Right? O matalaia, mata fa ataltonunga. Tama faiva ese. Ese tatou matama, por a lavoroki. Tu fai tau tu spaia I le mela I tu spaia. Ka ngo e fai kau sawa. Have faith in it. Ma elo, we vai o le kako ke fai kau me ku spaia I ku spaia. O ngai malama.
lainga mawai, lainga o kuspa ia. Amen. Ele engi isi la asanga o ngai malama le kuspa ia. Melo tala Yesu. E fa so mai. Awana o le tatalo male ana pongi e o ese ai mea fa pena. Right? E iai la le vaenga pito sirin ona tāua le ifa mai. A uana o le tatalo male ana pongi e o ese ai mea fa pena. O le tari tonu. Right? O le to tele nisi fai mai ia o le ke mongi le whako asaua I fafo inga ue e anga pongi makakalo. O le toa tele nao nisi o whaaliuinga po I la tōu tali tonu whai upu lea. I le toa tele o le au su e le tuspa ia. Matangata lo loto le tuspa ia. La tōu te iloa umalava le whauinga ino le whai upu lea. O la e tala noa Yesu I le tali tonu. O la e tali Yesu le whaafita audo le au so. Whai mai. O a uana o le tatalo male ana pongi o ese ai mea whaapena. O whai mai na o le tatalo male ana pongi sau I fafo le itu ai ngā le karikongu nei kokongu. O le tangata. O le tali tonunga le o le toa tele o au su e su o le tuspa ia. O le afo o te tali tonu ai. O lo iai le tali tonu le tonu ia tātou. Na o le ana pongi male tatalo e le e sau I fafo. Amen. Ia ini se fai mai le o ke mongi le whakau ke mongi al nga le anga pongi marka kalo e sau fafo ke mongi. Ia e sau fo ile si tu wa fo ia anga pongi marka kalo sau le fafo ke mongi. Amen. Ai o le tali tonu ia te oi. E ao ona sau I fafo. Ia po le tali tonu ia te oi. E te tau ona wain mafua ona le malolo le mai o lea. Not because wa malosi le ti Apollo. O le ana tali le fu me Yesu. Unbelief. Le tali tonu. Pawanga kali. Ele ongo fai mai Yesu. E malosi ke ki Apollo le. Malosi ke mui. No. Tasialo na mafuanga. Olea. Le tali tonu. Ia wa pera no fai atu. Ele I fai Yesu le mau excuse le fai tātou teimi nei. Ole kakalo I le mai. Ai umo wa le malolo. Ai fai mai. Ia. Ole fina ngalo le nao le tua. O le finangalo na o le atua. Waka kua ia le akua. O la lave magingor kuspa ia. Fa mai a. O ia na sa wha malolo mai. Na wha malolo Yesu mai. Okay. A whai o finangalo le atua ia e mai. Warko o kele o ngisi fa mai kia o Kevin finangalo le atua. O la kulisia so ngā lai le fale mai iska ngaka. Ai whai kofi mai ia. O finangalo le o le li ia ka ika ia waka le savani. O whai ko ai si hala le mea ki sa ua le fale mai. Longo winga we kan fai karu ese me fingalo le akua. A fai fingalo le akua ke ma ya me we le ma ya ala. So why you try to escape from God's will? Pe a fai o fingalo le atua ye mai. See? No. Ele o se fingalo le atua ye mai. O fingalo le atua ia e malolo pa. What's the problem? Le ai se fa tua. Amen. Mena fa mai e tu por fa tu tau no fa fenga e fa ko e ke malolo pe a fa ele o la unga inga fa malolo nga right fa fe ona e fa tu e se mete o fa longo ai mena ki tau ai ona fa tau le ta la o le tala le lei ma fa mala unga fa malolo nga la unga fa malolo mai e fa fenga e fa ko e fa malolo nga pe fa ele o ise upo fa malusi ai oi ina e fa tu faith comes by hearing. Lona winga, e te tau fo ona la unga fa malolonga, ma fa malo sia fionga le atua. Enforce. Le manu malo po le mena fai Yesu. Amen. E la tato o vali. E mata upu e. E mata upu la vali tono le mata yo. Tato tiri yo ese mea mata yo wa pe ono fai atu le mana ye o le tato fai tau. A tato fai tau le tusi. Pe ono fai atu o le tele o taimie e ke fai kau le kusi I wa ingisi o vaenga fo I e fai kau chapter fo lele e umolon ka upu iwa ia ngaka ia le iwa sau ka au fai kau fai upu sifuru e sau ka au mo kwa ingalo ia ngai menga fai kau lea kwa ingalo ia ngai ka upu iwa onga misi le ngai le point e tu tono mta upu iwa fai upu tonu ono ma tonu fitu fa solo mai fo mai wasila fia e ia le motu o tangata Lena. Okay, let's pick up from verse 35. Mana verse 35 so mai e lona context. Mai. Wa fata milo Yesu I ai uma, ma fawa ai, wa o io la to sunako, ma tala ile tala le leo le malo, wa ia fa malo lo fo I mai uma. Ma mai tinga uma ole nu. Fa longo fo upure so ai fo mai. Wa sila fia e ia le moto tangata.
Ona muti vale ai leo lo na alofa ia te ia. Ona ua lai loa i lātou matu la fo ina e pei o mā moe le aiso lātou leo. Fai upuro la lea. Ona feta lai atu ai lea o ia i ona soo. E telele saito. E sele ina. A ole au fai ngā ruenga. E to ai titia. Wa va aia ko mo kuaren kango Yesu fa amalo lo makangaka. Le la ua fiko lo fio kangaka mele kala Yesu. Wa ko akele kangaka, wa kele kangaka fia fa amalo lo. Angare ko akasinga ia. Ele nga ia angan ko akaseri Yesu rai ko la lang. Fumela ia, wa to atele le sele nga. Ai le si au fa inga ruenga. To titi na fa inga ruenga le nga ia. At the time. Pio no fa yatu. O lo na fina ngalo le malo lo. Sao lo e le mena fai Yesu. Tango lo Yesu fai le mele le mata upu se furu. Umpe no fai atu e umalo na fai tau mata upu iva. E me iro fai upu se furu. Ono le fo mai Yesu ua tele le selenga. Po ua tele le saito. E seleina. A o le fai ngaluenga wale ai. Wale se fai ngaluenga. Le tano Yesu tono mata upu ei. So o lo ala mata upu se furu. Ai alu la I tono mata upu se furu. Olona foi upu e fitu. Fa solo I lalo. Fo mai la ia. O todo tal no Yesu. Tango no Yesu I to file to to sfulua ke role ko sfulua Yesu. Au so Yesu. Tu sana to ona faile tala Yesu luma fo mai o tele se lenga. Ai le ko I kikira o fenga ruenga. Ai o mai I kango lo Yesu ave le pule lana au fo ino le mea. I lona au so. I le mea po le faatonunga. O te mana e a foi e fa ma fa le tala na fai lo Yesu la na fa to nunga ile au so fai mai a o to tala I atu ia fa pe atu wa lata mai le malo o le langi o le tala le lei ia o to fa malo lo ie mamai ma fa male pela fa tutu ie uoti tutuli I te moni ua maua fua e o to ia o to fua I fua ina atu e le to ngia ni fa malolonga ale atua o le mea na maua fua mai e ave fua foi right I to tonu I le tusi lea a tatou fai tau ai fo mai ia o tou fa malolo I e mamai le watango Yesu ave le fa tonunga I le to se fulu ma le lua le na fai mai luma wa tele le selselenga ai le ise au fai ngaluenga pe to ititi le wa mai tango lo Yesu dedicate lea le pule le ilana au so to se fulu fo mai yo le to sfulu le lua la le uvala au I fa mela ia yo to fa malo lo mai o lona winga o le tala le lei e alu fa kasi ama fa malo longa it's all part of the gospel fa mai la ia le pela fa tu ye woti tu tuli te moni o ma fua o to fo I fo inatu awane I te uma o to o auro fa longo tala le mai awane I te uma o to auro po ario po apa memea yo o to fusi e te loa le amatanga mai o le ekalesia. Le ekalesia na whaavae le atua. E le engi aulo mangi a lio o le ekalesia. Ai sa iei le manna o le atua. I le taimile nei. Wa tele aulo ma a lio o le ekalesia. Tanto nunga. Ai le eise manna o le atua. No power. Wa le eise manna. No authority. Ai o tangata ia na ave ia le atua me ia. E le engi lako aulo. Le engi lako alio. Le engi lako kupe. Amen. Le tangata ia na tusangaduenga. I tutono tusangaduenga. Le amatanga mea le ekalesia. Tatou faitau. Le esio le mea na ave ia le whaama mafa a le ekalesia po le amatanga o le ekalesia. I lona amatanga. Tōna ekalesia no ngaluenga tolu. Foi upu e ono. I ile na ua atu ai Petelu ma le na atu ai Petelu fo le mo tu vainga foi fo mai ia. Ona fai atu ai leo Petelu ele aise a rio po sa auro le kala le Petelu ka kale ngofo lumo le fo mai ia. Ole mea ua ia te au o te avatu le ia te oe. Ole suafo Yesu ke riso le Nazareta ina atu wa ia I lunga ia ina savali. O le whaamalo longa Petelu lenga I e laku Petelu ai aisi merka nga Petelu mo yongi ai aisi merka nga kala I lumo le la no foi numero fa polonga o le ala wala tu I foi Petelu ma Petelu ele ese aulo le ese alio
Ai ole mea o ia te au te avatu, ole ale mea ia te ia, Yesu. Le taimile nei, wa kele aulo ma alio te tonu le kalesia, au le ko ia Yesu. Ole to ia se pule po to ia se mana. Mea na ole malolo ingi mai. Yeah. O suile, ele o fa o suile mana po ole se mana ole atua. Le ai, o suile focus ale ekalesia. O suile me wa va ai e tangata. Wa va ai uma tangata ile tupe, ma le fale ia manaia. Alala a oti le tangata la, alai mana o mir fa malolonga, ai le fa malolo. A o le tala le leilo na amatanga, le tala le leilea, ele eise aulo, le eise ario, aia, ala ile mana. Now, wa ele aulo, wa ele alio, ai le eise mana. Wai, wa sui le focus. Wa sui le mea wa tilo ele ekalesia, wa kilo, fa apea a tele tupe, o fua nao lea, o le ekalesia, le ai, o le malo le atua, ele se malo ni tupe, o le malo le atua, o le malo i tangata. People, na sau Yesu e la vea i tangata, ele i sau ia kelen kupe. Na sau Yesu e faa malolo, faa mangalo tatu totongi anga sala, ma totongi le faa malolonga. La unga la faa malolonga e faa malolo tangata, o le tala le lei e sau Yesu ea. Fine. O toi malolo se mai tono se ekalesia. Yeah. So if you ask that question, o le tatu tangofi a fe wole malolo, koe au mai fo le lunga ka ko makaya. Mai lango le mele ngo mako mai ya. O le kule maranga ngo mako mai ya. Hey. Vai se tatu mata. Va ese tatu nunga mata tatu nunga. But let's look into the scripture. E olai oi. Olai lo ainga. Right? Ina ua uma foi ona to fia Yesu le toa foi. Le toa ia le toa sfuma le lua. Ele lava. Ele o lava. Ona tato wolo la i tonu le tusia a Luka. Tonu o tusia Luka na ile moli mauli tusi la tala lava le uma to fia Yesu le toa sfulua o ko foi yaku. Ele o lava la finga luenga. To tango foi lo Yesu to fili toa. To fitu se fulu easy translation foi mai to fitu lua. Ba sam for me to fitu se fulu. I think o sa onga fitu se fulu. Ono lai au mai to tonu le fono e na itanga to le fono fitu se fulu. Na fu e nisi la au su tu spa ia. Ia le winga ta pule pa anyways. O le la tanoi na ave mo morto o se fulu lua. Ta la ile tala le lei ma fa maroro ma yo fa tasia. To yo o me foi I o le fina ngalo Yesu to ko wa lo fa ko fiku se fulu. O mai ko yo. Ka la ile kala le lei. Fa marolo fo mai. Io o tau fa marolo fo I ma mai o iai. Ma ia fai atu ia te ilato. Ua lata ia te o tau le malo le atua. Si? O le tala le lei. Ma le fa marolo mai. E o fa atasi lava vaenga ia. Amen. E o fa atasi lava vaenga ia. E te moa I luma I le. I mata upu e fitu. O I tutono mata upu e iwa. Tonu I le ia I le. Le to fia I Yesu le to fitu se fulu. Ona saudo la I tono mta upu iva, ona tatu taimi ya. Ona saudo tono mta upu tono mta upu se fulu. Lewa leu fa mai lo Yesu I le afo. Ile afo. Avilana lana fa tonunga le yo to fa malolo fo ye mai. O yai ma ia fai atu ia te ilato wa lata ia te o to le malo o le atua. Si I to tono o le ngā luenga lea Yesu, po le mele fai Yesu, o lea lava fai Yesu le ngā luenga lea o la uto ai, o tele le seselenga, ko kere ka ngaka fia malolo, to tele lau fia malolo, ai le ai se au, fai ngā luenga yo fa malolo, ua ko kere lau fai ngā luenga yo, au mai tupe tangata, ai le kupe fa malolo mai, it's part of salvation. Yeah. Tele Bible. Matala Yesu au tu se avese au roma se ario peno fayatu. Wa tele au roma ario au wale se mana. Ma wala wa tele foi na launga. Ai le se fa malolo. Wa tele foi na o ole upu. Ai le se fa malolo. It's all part of the gospel. E tā lai le tala le lei, fa te tau le malo, ma fa malolo mai. Wa tātou wa ai tono tu se mata yo. That's a pattern. A faile si vi o Yesu, o le pattern le na Yesu, I lona amatanga mai. Tato o mai loa, I le tusi a ngā ruenga I le amatanga o le ekalesia.
I to tonu le tusi ngā ruenga. Te mana o te vai. I le mea na tupu tonu le tusi ngā ruenga. La e vai e, the same. Tu tusa le ata le te vai e ma le ata le na whai e Yesu, na ia wha malolo uma mai. Fa mai le whai upas fulma le ono. Fa mai, o mai fo i le moto tangata mai a ai, ua vanga Yerusalema, ua au mai e ila tau e, ua mamai mai e, ua tinga inga ia nganga leanga, whalongo, ua wha malolo ina ila tau umalava. I to tonu o meetings ma mea I to tonu I le amatanga o le kalesia. O ka ngaka mamai umanga o ako o le alabar ko ngā mai ka le pela ka ngaka poa uma I le amatanga o le kalesia. Ina ua atu tangatana. Right? Fa mai na malolo ono le tala le lei, I le taimi lea, e le ngata ina tala I le malo le atua, ai na wha malolo fo I mai. Right? Tu salai to tono le amatanga o le tala le lei, e ese le tāua. Right? O I lola te fia se e mai ai. Ina ua sau lola Yesu, pe no whaiatu na umana tofi Yesu le toa se furulua, tofi Yesu le toa fia, le toa fitu se fulu. E oea, tā lai le tara le lei, ma wha amalolo mai, the same thing. Sau lola I lo mta upe luas fumalvanu. Te mana to te ono mta upe luas fumalvanu. Tu sia matai o le matai o ale tato te iai. Ina ia eva ai to tonu o le pattern le na. Sau la mta upu muli Man tu o le na tato kele ang maka mka upu fai ka fa solo mai ya. Preach the gospel, heal the sick. Preach the gospel, heal the sick. The same thing. Sau mta upu umalava, sau o mta upu na le tato fai tau ai. Uma tofi to suma lua, uma ko sau Yesu ko kofia. Kofi kus fulu ko yo ya. Ta la tala lei, ma fa marolo mai. Sau lo Yesu I mta upu ya. Mta upu lua valu, foi upu sfumal valu. Falongo fetalainga Yesu, ma fato nunga na au mai, fa mai. Ona maliwa ne ai leo Yesu, ua fetalai atu I ate ilato, ua fape atu, ua tuuina mai I ate au le pule umalava I le langi, male lalo langi. O le nei, ia outo o atu e fai nu uma, e o mai ya Samoa. Ele suia fa mai o le nei I o atu e fainu uma lava masoo ma papatiso atu I ate la to I lona suafa ia il suafa tama male atali male nganga pa ia fa bulus fulu ia o atu I ate la to ia tausi I mea uma falongo I mea uma ua ofa ia tu ai ate o I mea uma ua ofa ia tu ia te outou. O mea ia, o whatonunga Yesu na whailau so. Tā lai le tala le lei, wha malolo I mai. Tā lai le tala le lei, wha malolo I mai. Tā lai le tala le lei, wha malolo I mai. E sau mai ai luma le amatanga, e o mai lava I tua le whai unga o le tusi lea. O le feta lainga muli fo lea Yesu le mata upu lea mata yo ona umai le tusi mata yo. Fai mai, ona maliwa nei leo Yesu o feta laia tu ya te ila tau fa pe atu I tuina mai te au le pule umalava I le langi ma le lalo langi. O le nei, ia o tau o atu e fainu umalava ma soo ma papatiso atu ya te ila tau I le suafa o le tama ma le atalii ma le anganga pa ia. Ia outou o atu ia te ila tou ia tausi I mea uma. Ia tausi I mea uma ua au whai atu ai ia te outou. Whauta foi, o te ia te outou ia so uma lava. E o lava I le ngata anga o le lalolangi amene. I to tonu I, o lena toi whai mai e whai maso. O le ale whatonunga Yesu ia na so. La unga le tala le leima. Whaamalolo I mai. Preach the gospel and heal the sick. To e sau ifo matalesu, yo to atu e faino umalava maso. Ma o ya la tila to mea uma e kakauanga o mai le keimi le ngei. Ta tau lava na whaamalo sia I so se e kalesia. Le feta lainga lea Yesu. La ungar tala le lei ma whaamalo mai. O le fesili. Ai se a ua le whaamalo I nai mai. Kakalo mua kulo wale malolo. Fai mai lola ia o le finangalo na o le atua. Ona a mata lola ia ona water down e tangata le upu o le atua. Wa tau lema fai
Wa latou le tau mawhai ina ia hae lungo le fionga le atua. Au mai le fionga le atua i lalo. Aisea, ono le latou experience, ia po le latou tū maanga, ia po le latou po le latou mata leo latou tantonunga. Po le latou awaonga. Pia no featu, ave ese tatou awaonga ma tatou tantonunga. But let's read the Bible. Mana ia pe a fai kaungela kuspa ia ngo mala umakaso. Ma ngingo yo la vai. Fai ngela umaka. So ele ngaka ko ingo me ke. Ai olea. Ana mana ia yo la fiong pa ia le tua. Wa umala na tu ina mai. E Yesu le fatonunga. The same. Ia ho o mele temi ni tu na tu sia luka. Amen. Fai wo tatou temi ya. Is that time is all right because olenga kwaing fa ka ko lai. Iti tonu ale o tu sia Mariko. Sfumale ono. Mark 16 foi upos fulmale lima. Leo tango e fa purple tu fa bia. Ua fetala ia tu foi o ia te ilato. O atu ia outou i le lalo langi uma i nā tala ia tu ia le tala le lei i tangata uma lava. O le tala le lei. O le fa atua tua ma papati soina. E fa aola ina ia. A o le fa atua tua e fa asala ina ia. Famela ia. E muli atu foi nei whailonga i e whaatua. Whaalonga vo ilai whai upsufitu. E muli atu foi nei whailonga i e whaatua. E tutuli e ila tau te moni i lo uingoa. E tau tala ila tau inga ngana fau. E feta ngofi ila tau ingata. A whaifo ila tau te inu i se mea e oti ai. La tau te lea whaina i lava. E whae e atu foi o la tau lima i lungo o e mamai. Ma wha malolo ina i la tau. Amen. It's all part of the gospel. O upu muli ai o Yesu, ai le ialu Yesu. O le tala le leila le tatu te iai. O le alamba la le maina te mauai. Awana e to fai mai pe atu sa mari fina ngalo le atua. No, o le fina ngalo le nao le atua. Ia e malolo. O lana whaatua nunga fo ile na. Ile e kalesia. Na eva ailo la ia e fai taulo le tusia ngaruenga. Ile amatanga mai o le kalesia. Le makau kia o le ngalue o le mana o le atua. But there's something change. Le na la ino le na mafuai ono o latu a matu ia te o tole amatanga mai o tala anga o le ekalesia e o mai te minei te lo le amatanga o le ekalesia nga fai ko kongo fale na fai tono le fale fo le potonga o inana na mata mai tono a inga ma fai el tala le fai tau tu senga ruenga ile yengi fale ke kele ma mele ngai a o tupu ia Topu yo tala le manga lua o le ngango le tua ai ke fai kau foi ngelo mali te fai tau el te mina fo mai tala sa wil angelu fai ai foi fai lo ya pekelu mea fai lo ya paulo fai lo le au so e o tangata no ya anania lena le ke ro ka ngoya angangia len ka kalo fa malolo mako paulo o tangata nai no ya fo ya anania ele se so o Yesu e vai ngai le lo profesa o ya fo ya anania a o tatu lo le ya olana fa malolo ana tango yang ia fa malolo o fia so mai yang ia ele o se so ele o se si le o to se fulu ia ka ilo po se si ko fix se fulu ia ai mautino la velo ta o ton dus pa ia but now we see ele na ole au so sa tu ia le fa malolo nga no o mai lava i tonu mta upo lua valu o tu sia angaruenga na te fai tau i foi mai ia paulo na i fu tanga to fa malolo uma paulo tanga to no atu o Paulo, tolu se fuku tau sanga, talu na alu Yesu, ala venga lue Paulo. Amen. So eva aile tonu tu se ngalu nga, o la venga matua inga lue lava ile tua. I to tonu la ole amatanga me ole ekalesia. Ole gospel le po le tala le leilea. Mo tatou uma, ole tala le leilea Yesu. Foi mai o to atu tala ile tala le lei, mai o to fa malolo mai. Ai a fai lau te tatalo ai ele malolo. Hei, ele e wha apea o le fina ngalo le nao le atua. No. A se hale mea le ngale malolo o pe akalo Kevin. E mafua mai. Ono le le ai o se wha atua tua o Kevin. Po le lava o le wha atua tua. Ele ei angis excuse. No, where's angis excuse? The problem is our faith. But also the question is, wha fea
Ona e maua le faith, pe a whai e le o tala noa ina le amata upu. Right? E te taunana launga ina, le wha malo longa, ina ia mawhai ona e wha tua ina ia malo lo ai. For mai la ia, o le tusipa, o le atua, le suia. But let me give you a testimony. E se o tonu wha longa ta malo ino ia Smith Wigglesworth. O Smith Wigglesworth. To tele tangata na wha tua mai nei tangata I to tonu ole. You know, I think in 1800s. For Stasi for owner, for ngai le tua. How many people he raised from the dead? 19. Yeah, 19. To sfuiva tangata na wha tua mai nei tangata mai tunga mang. Mata utia for wha ngai ne le tua le au na. I taila se tangata na matua I ma ia kanga I le tau tinonga tangata le ila na tusina the great works. Na te va ai. For mai o tangata wa sa fa ingoa I tutono wei o tutono vainga na nalu na fa ingoa o la salo. Ona fo wale ma faina to mi ngoi. Wana ole ta oto lava ole fa to mi noi kusanga ole wa laufa fanga I mo vai fanga kusa Paul mel fata tali yoti. For mai le tala Smith Wigglesworth. Na alu ta talo. Alu so enka kala ko ke o e faili foi upu voltus pa io mai fa matatalo desi foi upu me mai wo fio ka kalo ele manolo fo mai na la tu o mai lo la tu e mana tu lo le manna ile suafo Yesu. This is a true story. La tu e mana tu lo le manna lo suafo Yesu o mai lo o mai wo fa lio hu o le si lima fo me to ono la to for my and then they start to whisper lingo Jesus for hours. For mai au alu le la tou tau le suafo Yesu for mai alwa ele manna o le tua palasi fo le manna o le tua for mai o le faaono na lua o le manna o le tua ma koe ku fa ngol ka malo le alu ka ele ka ngaka lenga le tangata le sa mai o toi tu fo lunga la fa le la salo le fa pe ka ngaka ele fa koe ku nunga fa malo lo ele tua he had a lot of testimony le manga lua o le manna o le tua ese ka ngol ka malo le ave ese longa ka kongunga I follow il kuspa ia he just stay with the word fa tai and he operate like Jesus. Tamalo leo Smith Wigglesworth, look up for yourself. Better by the tamalo. Le mata utia o ta utinonga ile nga lua le nganga o le tua E ila se vai nga leo te mana e fahi o lo tatu mta upule fiafi nei. Amen. E to tono lo tusida e feso e ono. Au tau fai tau o tu fo ila I ele ofu tau na ilunga. Right? Sau mai lunga ofu tau. I ho o mai lalo mta upus fulma le valu. Fai mai. Ia o tou te talo ile nganga ia so umalava I talo talonga ma faatonga uma. Ia o tou ma tala pe ile nei lava mea ma tuatau sisi ile faatonga mo tangata pa ia umalava. I really want to let you know I to tonu ala foi upu le tusi lea. Ine ua whamatala ina stasi o na lea tua. Whamatala ina le tamalo leo Smith Wigglesworth. Peno whai atu o leo te tango fo ino le mea. O leo te tango au mai I tu singa le tamalo le ono la sa tupu no langa fa malo si fu tato fo mai no walu te talo I le fa malo lo ino tangata ie ma mai o kaka o ka o ko wole ma fai ona to e tutu lunga ina o tau ma fai te talo he's sitting there for hours sometimes 6 hours ono I tula o no foi to tonu inaia e te talo mo tangata le ia mai fa to ama fai ona tu mai tangata le po le alavar ko nga mai lengi au kako pe nga le fami nguki ke kakalo I wole kupu e alu loa e ma fu famtala ina la ono le tua o le au ngana lo ftau le right ina ia ma fai a ona e no fo te talo po ai ka ko ai nga mai a we e no fo te talo ai a ona e fa vai na fo mai na ia ma fai ona e tu talo pe amen se eva ai fu o talo. Amen. It would be really nice tangata na salato faya. Fa fianga kango fai se mea. Kiro mo ka kalang kango fai work. Por tangata lan sa vai tu lai tup. Fai o ke kalo le mai le malolo. Ya o ya fi fa kai me ke. Te fa o lai le o malolo se sila ya fu le o kalo. Ka vai ko ka kalo se sila lai malolo lai mai. Sili ai fa fianga malolo ni le mai ngai. Fa fianga. Ya o le mano Yesu. Ya ma au mai rola ia pole ase me lana o tau tinonga la ona le tua fo mai ino walu te talo ke lo kaka ia lu fa tu mai ne woti why he raised 19 people ko se fulu lua ka fulu iva ka usanga fa aku mer kamaro le oki eva ai ni talanga o le maka u kia ia o ka nge so ko nga mai fa malolo amen 1800s
Ai o mal temi nei. Wa kale ko va ai ko ngo e kale sia le ngalua le nganga le tua ko ngalua le. Why? Ka ko maka. Ka ko system. Ta to tu manga. Pe no fai atu. Ile amatanga le kale si mai petelu. Ele ai se aulo ma se a rio ya tau. A ole meo te avatu. Ole ya te o te avatu. Ole ale mea lai le uso. Na o Yesu, they have Jesus. They don't have anything. They have Jesus. But now, let me tell you something. The church now, they have everything but Jesus. Ola wi ala ko uma me mo ye le ko pe ka mau a inga we le me le ke le la ko fale ai le se Yesu. Wa anga ye Yesu e ka mo se manga fa malolo. Ka ka mo ku me ka ngaka sa vali pe ana ye la Yesu. But now we know pe no fa ya tu tala anga no la tu vatu. O tu macha. O tele le focus ile mata lea. O tele le focus ile tali tonunga. Ita tonunga ai misi atoa le Yesu, le Jesus. Now, toi kango koe afo ngore mea. Alo koe kango koe te mele tala paulo fo mai re-examine yourself. Mai koe kango koe siaki oi. Po ngā lava e te le fatu tua. Koe siaki le Yesu ngai ke au ngai ai. Mo le Yesu lo ke au ngai ai. Ma le Yesu le kuspaia. A fae eli mai mano lo mai. O le tala tu spaia. Fo mai o tātou o le tino ke riso. Ele o to iai la Yesu le lalolangi. A o lima o Kevin e alu e fae e lima o Kevin sangaka e kaunga kalo ya malo lo. O le wa fai Kevin ma lima o Yesu. Ma oi, ma lima o Yesu. O le mele na le kale sia i le taimile nei. E fae e lima. Ma le mele na te tauana lua sa vari ma Yesu. Fa atua. Faith in Christ. Wai fa fena fa tutu tangata tiru le feo e fatas. Amen. Ta ua le lua mafutanga le ma Yesu. Ta ua ya. Peo no fai atu. Ile taimile nei. E ese le ta ua. Ele o le auro ma le a rio po o manuio le lalo langi le nei. Le tatou whana no ta inga. No, the gospel is about the kingdom of God and heal the sick. O vaenga pito sili lava lea. O na tatou tilo iai. Whamanuia le tua ia te outou. Le tatou puro kalame. Te mana o lela u whaia le tatalo le whamalo longa. Also, pēr no whai atu. Why don't we go into fast? Tatou, oe mau, se anga pongi oe. Whai oe se o mai o lo ahinga. Halu oe anga pongi. Asea, ile whapiu le malo lo le mai ono fina ngalo le tua lei. E alanga le malo lo le mai ono whakukua. Oe le whae erima. O mea lana te tau ai, ona, alu ai langa pongi ma te talo. Alright, amen. Pēno whai atu, e mwhaino ta ua tunga tia foi, tau tinonga, o mea na tutupu ilo ua langa, to a tele tangata na whae e aio o lima malo lo. Ai ai foi tangata na whae e aio o lima, e le I malo lo. Waka fiu e kakalo uma ko inga leo e kakalo ele malo lo. Ai sea, tasia au sidi foi ya Yesu, Jesus, why? Pawarkari Yesu, san, le iso fatu tua. Ai fatu asau e fafurang pongi matalo. Amen. So now, tato fatu tua ya Yesu, mana na upu. Amen. Lela ufer talo le fa malolonga, le tato va ai. It is a will of God. Ona fa lava wa malolo ai tato. Amen. You know, tato tu mai le tua tato tangata. Tato te fa moe ya te I le swafa man malo Yesu. Amen. La se meolo tino tinga. Amen. By faith, lo tatou whaatua ya Yesu, tango e tuuro lima I le vahenga le naolo tino na tinga. Amen. Le la tatou whaia, le tatalo I le whaatua. Amen. Let's pray. Le tua mātou te mā, I le suwafa manu malo Yesu ke riso mātou te oas, whaafetai lau upu, whaafetai le malama we au mai, whaafetai le ola we au mai tama, whaafetai lau fina ngalo e mese lau a fionga tama, e ala le ilo mātou whaatua, ia e mese fo I le ta iala na e au mai, io mātou ta la I le tala le lei, e whaatatau I lou malo, e ala ia Yesu ke riso ma lou malo, ai io mātou whaamalolo fo I mai tama. Tama I le suwafa manu malo Yesu. O whaalava wa mātou malolo ai. Tama, ia e whaatau nuu lau upu. O ai lava se isi o whaapeona mafuta mai lau whanau. O vaenga o whaapeona tu o latou lima. In the name of Jesus, I pray healing right now.
Tama ile suafo Yesu o te tulia e sa ile tinga o a uma lava ni mai tama le cancer tumor o le lava se vaenga o a fia o la tino tama ile suafo Yesu le fiafile nei o te vele ese ina ia atama ma ia whapeona whaamalolo I lau whanau tama a apa atu au awalofa a apa atu la o fio tama whaamalolo whaatu lai se isi mai lona moenga ia ile whaamalolonga o la o fio tama fesoso ani mai lo matou whaatu tua ina ia mawhai ona si itia lo matou whaatu tua ia o matou whaamalolo o matou uso ele ngata ilia lau whaamalolonga i o matou tino mai lava le tumuai se ia o i matiu vai tama ia whaamalolo ai la o fio whaamalolo pe ona e whaamalolo mai lava na e fetalai tama ele o se tangata te tala pelo ai o au upu e tu mau pe ona e whaasilisili o lau upu I le langi tama o e whaasilisili lau upu nei lo suafa tama ia whaapena ona e whaatau nuu wana e fetalai te whaatau nuu I lau upu o umana e fetalai o whaalava o matou malolo ai o matou mai uma foi e le afiafi lenei o te tatalo I lau fio whaamalolo tama a o momoe I latou a la whai le tae au o muamua ia whaapeona toi whaafoisia lo latou malosi I le malosi na e au mai tama matou te au nai I lau fio tama whaatau nuu o le tala le leina e fetalai e muli atu foi nei whailonga ia te I latou o e tali tonu tama le nei afiafi ua ou talitonu ou te talitonu fo I lau whanau tama tatalo whaatau nuu lau upu nei afiafi whaamalolo vele I lunga I haa o le kanesa haa o le tuma o haa o whaamai ese le toto mawalunga tama I le suafo Yesu se I e whaalea o ngā ina ngā luenga le li o le lalolangi tama o a umanisi vaenga any part of their body Father is not in line with your word Father in the name of Jesus Lord Father I command healing Lord tama I le suafo Yesu whaamalolo I lau whanau tama I le nei afiafi whaafetai tama I lau upu whaafo I le vi inga I lau fio o te talo le mano lenga e le suafo o Yesu ke riso ua matou wole mavala aua tuai nei amene ma amene Hallelujah vi ia le tua whaftai le tua le nei afiafi whaftai lana upu whapeona toma tauina I o tātou tangata ai mese lama ia mawhai ona tātou toe vai oi a oi pe no whai atu I le amatanga lava lau tala au te tau mawhai pui le tari tonunga ai tau mawhai se me ia ola oi ola lo a inga amen o te reo whai atu lai au e ke halu kou kalkunga no halu e tāpua I le tau tari tonunga ai au e te puina tau mawhai oi e ola I le mea le whai me le tu spaia ave ese a tātou mata kako maka ki o aka kako maka whaatatonunga. But let's read the Bible. Tātou wa aia tātou le fionga pa ia le atua. I ma whai ona whawhanga ina eo tātou wanganga. Whaamanuia le atua ia te otou o au na le atua. Tina matama. Preach the gospel and heal the sick. Amen. O le fina ngalo le na o le atua. Amen. No more excuse. Ale malolo le mai. It's not because of God's will. It's because of why? Tātou. No faith. Tātou ola I langa pongi ma te talo. Ina ia mawhai ona tātou wha malolo mai. Amen. Au kakalo fo ia kou le malolo. Peo lau so. Nang kakalo lau so ai le malolo ia mai. Ele onga la o le ngalo Yesu. But because of that, le eise wha tua. Amen. Wha manuia le tua ia te o tau sa moa. Wha manuia wha aftai tele mo nei a fiafi. Ia, ma le mafuta mai fo tātou plokalame. Ia. Whamalia tu fo ila ia. Ono le tu langa o le tuai na amata tātou plokalame. Peo no whai atu. Ia le sa whapeonga makau vivesi malau computer ngi kai. Le whainga ai whaafetai I le atua. Ua whaatau nuu lona whina ngalo. O lea lava ua mawhai ona lau ngai na atu le upu lea. Ina ia maua o tau le malo longa. Tau moe le fiafi nei. We are not walk by feeling or walk by sight. We walk by faith. Umana e te talo. A whaftai le atua pe a whai uma, te talo e malolo. Laua, instant heal. Ai a whai o nete le malolo. You wake up tomorrow morning. O laua, complete le healing. O le process, o lai heal. Amen. E ese le meta o le miracle, ese le meta o le healing. O lai heal. Amen. So whamanuia le atua ia te o tau sa moa, whaafetai tele mo le nei a fiafi, o Kevin uruiva le nei, o te alofa tele mo o sa moa tātou tui whenua ai. I le a susaa.
le tātou polokalami, tātou tue whailoa i ai, o le teimi nei o le tutu ina tu pēle avanoa, mo i lātou o mana o mia le tatalo, e tu ina mai, i le teimi nei, o uma tu si e lalo tau suafa, o teimi e whai e au, ia mātatalo ma si mātou ainga, ina mau mai whaatasila, ia ma tau a tau suafa, ia ma mai le lisi, ma tatalo foi, wani vahenga, o whaapeo na mana o mia ai, peo tusi mai le mana onga, tusi mai ma ia vahenga uma, o le finangalo peo no whai atu, ele eise auro ma se a rio ia te maa ua, e whaapeo na avatu ia te outou, ai o le mea o ia te maa ua, ia te au, ia ma si o to olua, o le suafo Yesu, mātou tutu ina atolo iai le ola, e wha mahalo i o tō mai uma, wha manuia le tua ia te o tō sa moa, wha whetai fo i pāanga, a le Kevin Life Ministry, le ngata o i la tō o lo tatalo mai, o nisi fo i o le auso ma tua whaafine o e ua lafo mai a la tō tupe, ia ua whesoa soani mai e ilo nei tangata, wha manuia le tua ia te o tō, ia ai maise fo i, la tō umalavo mai moa mai, so se isi lava, whaamanuia le tua ia te outou, ono le suafo o Yesu, o whaapeo na whaatinuina nei plokalami. Amene ma, amene. E mi ia se kala upe se whaumara plokalami. Aile, langa ole ia li sa u. Sako upe se whaumara plokalami. Mai le vavau i le whavavau tu maoi o le papa e le malue. Sorry papa, ua leo man. Lo uolo mawalunga o te saoi mai le malosi o le itamai lo uanganga whamanu mawhawhetai o le atua o le mawau a te mau oe sia e leo maalanga elelei ia, ole, tātou prokalame na nea fiafi, whawhtai tele lava le mafuta mai, talo mai mo au, talo fo i mo tātou masini o lo whaonga ina atu, ina ia mana o mia, pea kaunga ave kako masini ave fufulu, pora le mafuanga wala inga le ola ma nea fiafi, ave whaia, fi service kako masini whalei, ia whaua o tātou prokalame, fo i pervi inga i le atua, nea fiafi, ia tātou toi wheloai, i le asu sāmar te minei, whasoi fua ia.